sing ada gunane adinu dini. Yen mulo kena hati ngajana wani di sisi. Berkata aditu sing bisa ngaji ya, wis nang beli si bebankan. Batas rasa dan beli untuk kesian di arah di bebek dicendengkan mesra kita beli dengan hendaknya bikin membakar otak beli bagi sing sama bilangan poster mengingat rasa nyeseli hati bersama orang terus saya beli teguran hati tertipu beli beli sing sama bilangan